Bang Kentut. Iya. Kenapa nih? Boleh nanya nggak Bang? Boleh, mau nanya apa nih? Ngeliat si TB nggak Bang? Si TB lagi aing dicariin. Kan udah ada abang di sini, Nis. Nggak mau lah. Abang mah jelek. Asik benar, lo emang jadi orang. Perut ini pecah lagi. Masih lama ke maghrib. Si Kentut noh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi tumben lu, Be, serebetan pepecian. Ingat tuh, dunia udah tua. Mending kita tobat yuk. Kita iktikaf di musola, bari nunggu ajan maghrib. Ini beneran lu, Be? Atuh iyalah Tut. Udah ayo mau ikut nggak lu? Hah, gue mikir lu. Lu mana dah? Bang Kentut. Iya. Kenapa nih? Boleh nanya nggak Bang? Boleh, mau nanya apa nih? Ngeliat si TB nggak Bang? Si TB lagi aing dicariin. Kan udah ada abang di sini, Nis. Nggak mau lah. Abang mah jelek. Anakan sama si TB kan Anis sukanya sama si TB. Udah kalimis begini masih dibilang jelek juga. Ya udah mana ngeliat si TB nggak Bang? No, ada di musola, no. Serius Bang kamu sholat? Yuk, coba lu tempuh aja sono. Makin cinta deh sama si TB. Astaga. Si TB pakai pelet apaan ya? Orang apa kelebak-kelebak begitu? Aduh, nggak habis pikir gua. ATB. Subhanallah. Janji Allah emang bener ya. Ketika kita jalan yang bener, pasti dapat hikmahnya. Ih bisa aja ATB mah. Nah memang Neng. Gini Anis pengen berduaan sama Atuh ini kan berduaan Neng. Kenapa emang? Tuh nggak enak lah di sini mah. Mau di mana berduaan ya? Di pos yuk. Ayo, yaudah yuk. Ayo. Udah nggak sabar deh ya. Ya. Yaudah yuk. Asik benar, lo emang jadi orang. Asik benar. Ini udah di post Neng. Terus kenapa emang? Gini Neng pengen ketemenin jebol sama Astagfirullah Neng. Emang Neng nggak puasa? Enggak, makanya Neng pengen minta temenin jebol sama ATB. Yaudah Neng yuk. Abang temenin nih demi Neng. Ya udah, beli sana pembukaannya. Yaudah Neng tunggu sini ya. Abang beli dulu. Beliin dah, Mbak. Oh iya. Apa lagi? Nih. Sama ini ya. Iya, iya. Yo, Yuk, makasih Mbak. yo sama-sama. Asik benar, lo emang jadi orang. Asik benar. Neng, nih, kanan deh. Ya udah. Ayo kita jebol. Yuk. Tapi Neng, Abang pengen dimanja. Boleh kan? Boleh. Ya udah. Nih. Ya, dimanja ya. Mana, buka. Suapinin deh ya, manjanya. Iya. Lagi nggak? Lagi dong, Neng. Ah,
Usah begini lo. Mimpi yang jorok-jorok lu ya. Kayak lu tut, gua lagi mimpi indah-indah lo. Dah, pulang lo. Jangan di rumah gua lo. Oh, loh lu. Buset bener. Dosa, surga lo. Kita iktikaf di musola yuk. Asik benar, lu emang jadi orang sih benar. Asik Ya benar, Allah emang bener ya. lu emang jadi orang sih benar. Asik benar, lu emang jadi orang sih benar. Asik benar, Rom.